abanayo right ukuthi nathi thina siyazazi ukuthi sibanganani yabo sibancane badala labantu masikhuluma nabo whatever siyenzayo siyenza phezulu komthetho nathi bakhona basibhekile akekho sishilo sathi asishaye umuntu la okay siyacleana okay na indawo engcolile yini okay angithi niyazi kushoni nathi asihambeni kanje sibuye ngala na indawo siyayibona akwazi ukuthi etown ngaba nendawo nje inje le ndawo nxa kuthini dayiswa ama drug la etown khona abantu abahlala la abafihliwe laba nibaprotectayo la sifundile bafethu umsebenzi ayikho sila ngoba sifuna khona ukuthi okay behambe labantu sikwazi ukuthi masifuna ukwenza something sikwazi ukuqasha etown lana emjondolo hayi ukuthi asi-afford ukuhlala etown siyakwazi singahlala etown ukuthi singaba namandla ukuhlala etown phela nina ngikwazi ukuthi niprotecte labantu la hayi ukuthi nina njengoba eshilo uMajesty ukuthi kunabantu la kunomuntu ophezulu othuma nina uthuma nina thina soxabana nani vele nina siyinto siyazi ukuthi phakathi kwenu khona abahambiselana into yethu yabo into eyodwa ngoba lele lishayile liyayazi kahle khona legenge encane emaphoyiseni engangathi khona ubaba la obesivimba okay mawuthi senze into wrong esivimba hayi ukuthi akwazi ukubamba umuntu kanje sinama rights ethu nathi nama rights enu ahlukumeza ama rights enu nani awukwazi ukungibamba awuma sizongibamba ngezandla asinisabi thina siyanihlonipha phezulu komsebenzi wenu nathi phezulu kwemashe sicela nihloniphe awukwazi ukuthi nisibeke isandla ngoba siyenzakalile la kuyaclean wena nosikuyamashi ngiyayicleanela sidlule kanjani sidlule la amaphoyisa agijima ezoma kule building le yebo sihamba okay okay masingabuza la ngaphandle kwe-building anqabela abantu masingabuza ukuthi utheni lo mama so mina ngifika nje amaphoyisa amela ngaphandle kwe-building ayanqaba ukuthi abantu bangene so singenile phakathi lapha kuyabuilding ubula mama Jezeli Phephula deme lapha eminyango lode laphana ngesikhathi kuma iphara la athi amaphoyisa athi asihambe ngoba yikho into abangayenza kodwa bakhona abantu lapha ngaphansi bathi bona abanawo amandla ukuthi bangene laphansi engikwazi ukuthi angithi khona nomuntu onika itip off ngayo le ndawo ukuthi khona idakamizwa la so njengoba amaphoyisa emile la mina sengikhuluma into engiyibonile mina angikwazi kwena mina ngiwafica emile vele la amaphoyisa ulayini mhlawumbe u6 or 7 mangiwabuza ngisho into eyenzeke kumina mina ngithulo bami ufakazi uwitness ba uMadlanga ngoba kuyacaca uMadlanga yonke indawo mangifika la amaphoyisa athi awanivimbile into ayishilo athi agade nina ukuthi nina ngoba niyaclean hayibo ngcono manje beyinqwaba ekuseni kulula lokho okay abasivimbanga ufike kanjani kuze kubekwane izandla kuze kube khona obekisana ufike kanjani ngoba phela ngabonile amavidiyo bebenqaba bebenqaba bethini ukuthi abasho angithi labantu abahlala ingobani bakhokhela wona amaphoyisa angithi amaphoyisa awasondli ngemali yawo umuzwa wakho uma ngokuthini vele vele labangene laba manje ingakho bona abanandaba nokuthi kwenzakalani eSouth Africa bayasebenza abangene laba abanendaba ithina singasebenzi esafuna ukuba nefuture mina ngicabangela nina kuphela nanokuthi ingane uzohamba ingane yakho isala yabo esikhathi isala ingane yakho ukuthi wayishiyela amafu izobuya izohlala la ngoba wayishiyela amafu waduda ukuthi uyishiyela amafu into engeke ikusize kusasa yabo into engeke ikusize kusasa